سلام به همه. به این ویدیوی مکالمه برای سطح زبان خوش آمدید. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo de conversation en français سلام. pour اسم améliorer من votre امیر niveau. است. Bonjour, je m'appelle Amir. Bonjour, je m'appelle Amir. سلام. اسم من سارا است. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Sarah. از آشنایی با تو خوشحالم. Enchanté, Sarah. Enchanté, Sarah. از آشنایی با تو خوشحالم. Enchanté, Amir. Enchanté, Amir. چند سال داری؟ Tu as quel âge? Tu as quel âge? من 28 سال دارم. تو چطور؟ J'ai 28 ans. Et toi? J'ai 28 ans. Et toi? من 30 سال دارم. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans. کجا زندگی میکنی؟ Tu habites où? Tu habites où? من در لیون زندگی می کنم. تو چطور؟ J'habite à Lyon. Et toi? J'habite à Lyon. Et toi? من در پاریس زندگی میکنم. J'habite à Paris. J'habite à Paris. کار میکنی؟ Tu travailles? Tu travailles? بله، من فروشنده در یک فروشگاه هستم. Oui, je suis vendeuse dans un magasin. Oui, je suis vendeuse dans un magasin. باشه. من فروشنده در یک شرکت خودرویی هستم. D'accord. Moi, je suis vendeur dans une entreprise automobile. D'accord. Moi, je suis vendeur dans une entreprise automobile. جالب است. C'est intéressant. C'est intéressant. متأهل هستی؟ Tu es marié? Tu es marié? نه، من متأهل نیستم. تو چطور؟ Non, je ne suis pas mariée. Et toi? Non, je ne suis pas mariée. Et toi? نه، من متأهل نیستم. Non, je ne suis pas marié. Non, je ne suis pas marié. سرگرمی داری؟ Tu as des hobbies? Tu as des hobbies? بله، من ورزش و موسیقی را دوست دارم. Oui, j'aime le sport et la musique. Oui, j'aime le sport et la musique. من هم موسیقی را دوست دارم. Moi aussi, j'aime la musique. Moi aussi, j'aime la musique. چه نوع موسیقی دوست داری؟ Quel type de musique